тавре ки бузургони мо қайд намуданд, ҳунаромӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. бале, санъати амалии попурдӯзӣ низ дар ҳаёти мардум ҷойгоҳи хоса дошта, як падидаи муҳими фарҳангии миллии тоҷикон мебошад. бояд қайд кард ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон ҳунармандони зиёде атрофи ин ҳунари заҳматталаб фаъолият мекунад ва барои рушду инкишофи ин ҳунари миллӣ саҳми бориз мегузорад. попурдӯзӣ яке аз анъанаҳои қадимаи миллии тоҷикон ба шумор меравад. ин ҳунар дар қатори он ҳунарҳоест ки густариши васеъ дошта лозим меомад. ҳунарҳои дастӣ дар инсон завқи бадеиро ташаккул дода, таҳаммулу тозакориро тарбия менамояд ва дунёи ботинии шахсро ғанӣ мегардонад. дар замони мо ҳунарҳое ки замоне фаромӯш шуда буданд, дубора эҳьё гардида арзиши маҳсулоти дастӣ нисбат ба молҳои оммавӣ меафзояд. ҷомеаи давраҳои гуногун равияҳои хосро дар соҳаҳои мухталифи санъату ҳунар ба мерос гузошт, ки дар ҳар яке тарзи зиндагии мардум таҷассум ёфтааст. дар замони мо тадқиқоти илмӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон ба назардошти таълиму ҳунарҳои мардумӣ мавқеъи назаррасро ишғол мекунад. санъати ороишӣ ки бо зиндагии мо робитаи зич дорад, тариқи офаридани ашёи гуногун ва ороиши меъморӣ амалӣ мешавад. дар намунаҳои санъати ороишӣ нақшу нигор дар шакли холис вуҷуд дошта наметавонад. он таҷассуми ҳамбастагии зебоӣ ва фоидаву зарурат мебошад. таҷассуми ҳунарҳои миллӣ дар ороиши сару либос, чизҳои хона, муҳити зист ва ғайра мушоҳида мешавад. масалан, барои омӯзиши таърихи либос, асарҳои санъати тасвирӣ, меъморӣ, адабиёт, ҳуҷҷатҳои таърихие ки зиндагии маишии мардум ва фарҳанги давраҳои гузаштаро инъикос месозанд, сарчашмаҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. шакл ва хусусияти сару либос ва дигар анвои попурдӯзӣ дар ҳама давру замон фарҳанги маънавии халқ ва урфу одати мардумро нишон медиҳад. тағйири шаклу намуди ҳамаи навъҳои либоси миллӣ ба хусусияти ин ё он минтақа вобаста аст. дар замони мо як қатор амалҳое ки пештар дастӣ иҷро мешуданд, тавассути техникаҳои муосир таҳризӣ мешавад. бешубҳа хуб аст ки хонандагон ва донишҷӯён аз дастовардҳои ҷаҳони муосир бархурдор мегарданд. аммо фаромӯш набояд кард ки ҳунари анъанавии тоҷикон аз куҷо сарчашма гирифтааст ва корҳои эҷодии ҳунармандон бо кадом технология офарида мешаванд. гузашта аз ин, донишҷӯён бояд аз анъанаҳои ҳунармандии халқи тоҷик огаҳ бошанд. зарур аст ки дар таълиму фанҳои тахассусӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ, зардӯзӣ, кашидадӯзӣ, армуғонсозӣ, попурдӯзӣ ва ғайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок истифода мешаванд. инъикоси анъанаҳои миллӣ дар офаридани осори ҳунарҳои мардумӣ ба инкишофи ҳисси худшиносӣ, ватандориву ифтихори миллӣ, инчунин такмили маҳорат мусоидат менамояд. рисолати барномаи соҳибҳунар низ ин муаррифии касбу ҳунарҳои қадимаи миллӣ ва пешбарандагони ин санъатҳои мӯъҷизаофар мебошад. ҳунар сармояи гаронест ки онро бо ягон дороӣ, симу сарват харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургиву шаҳомат бахшида, онро болидарӯҳ мегардонад. ҳадиябону нарзуллоева ҳамагӣ 17 сол дошта, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе аст. айни замон дар омӯзишгоҳи касбии техникӣ саноати насоҷии шаҳри Душанбе таҳсил карда ва дар баробари таҳсил ба омӯхтани ҳунари миллии попурдӯзӣ машғул мебошад ва дар ин ҳунар низ муваффақ ҳам гаштааст.
از سنی 14-15 سالگی هم مهر این کس به دل من جا شد. وقتی که من میدیدم در تنی دخترانی تاجیک لباس های ملی تاجیکی را میدیدم، من هم خیلی هوس میکردم که چیزهای تیار کرده من هم در تنی آنها باشد و من چیزهای خود را نیز در تنی آنها بینم و من به مقصد خود رسیدم. این کسب را یاد گرفتم و باز چند کرته های ملی نیز تیار نمودم. ҳақ аст ки ҳунари воло муҳитро зебову ҳунармандро боломақом мегардонад. ҳунаромӯз дар кадом ҳолате ки бошад, мекӯшад чизеро омӯзад, ҳунарашро сайқал диҳад, машҳур ва созгори атрофиён гардонад. шахси ҳунармандро ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро ба ҷою ба маврид истифода мебарад. намегузорад ки лаҳзае ройгон гузарад. модари ҳадиябону ки худ омӯзгор аст, нозукиҳои ин гуна ҳунари заҳматталабро дар ин даргоҳ ба ҳадиябону омӯзонида истодааст. من این هنر را از مادر خود آموختم. با یاری مادر خود این هنرها را صیقل میدیم، هنر خود را صیقل میدیم و برای ویصف نیز چیزهای خود را با مادرم و با همکسبانم تیار می نمویم. وقتی که هنرهای هدیه‌بانو رو میبینم، من فکر میکنم که در حیات هر روزه وی در آینده این هنرها لازم می شود. اما برای گرفتن یک کسب معین باید هدیه‌بانو بسیار کار کند، بسیار مشقت کشد تا برای خود یک کسب معین رو انتخاب کند. من خواهان آن هستم که سال آینده وقتی که مکتب را ختم میکند، وی به یگان دانشگاهی کسب آموزی یا اینکه دانشگاهی که در آنجا هنر خود را باز صیقل دهد و اونجا حجت پیشنهاد کند و حتما دانشجو شود. ҳадиябону ҳамзамон дар баробари ба попурдузӣ машғул шудан ба хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавад ва то имрӯз якчанд асарҳои бадеиро аз ашъори шоирон ва нависандагони маъруфи тоҷик хонда аз худ намудааст. ҷаҳон афсонаи дард аст модар, ки инҷо ҷои мард номард зиёд аст, заиф бо сустиаш мард аст модар. омӯзишгоҳи касби техникии саноати насоҷии шаҳри душанбе аз ҷумлаи он муассисаҳоест ки барои сайқал додани ҳунару истеъдодҳои насли наврас саҳми зиёд гузоштааст. литсеи касби техникии саноати насоҷии шаҳри душанбе касбомӯзонро аз рӯи 9 ихтисос ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар литсеи касби техникии саноати насоҷӣ ихтисосҳои системаи компютерӣ, монтёри барқӣ, кафшергари барқӣ, дузанда, бофанда, ресанда касбомӯзон таълим мегиранд. касбомӯзоне ки дар ин муассиса таълим мегиранд, баъди хатми таълим дар ин муассиса ба корхонаҳои саноатӣ метавонанд ки бемонеа кор ва фаъолият кунанд. дар ин макон ба ҷуз омӯхтани илмҳои гуногун, инчунин ба хонандагон ва соҳибистеъдодон ҳунарҳои мардумиро меомӯзонанду истеъдоди онҳоро сайқал медиҳанд. дар муассисаи мо ҳамун ихтисосе ки айни ҳол роҷеъ ба давру замон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аст, ихтисоси дузанда, бофанда, ресанда фаъолият мекунад ки дар ин гурӯҳҳо асосан духтарон зиёдтар ба таълим фаро гирифта шудааст ва духтарон бемонеа баъди хатм метавонанд ки ба ҳамин корҳо машғул шаванд. аллакай онҳо дасташон дар ин корҳо часпида истодааст ва яке аз касбомӯзони болоиқати муассисаи мо ин Нарзуллоева Ҳадия мебошад ки имрӯз касбое ки ӯ интихоб кардааст, аллакай аз ӯҳдаи кор мебарад. ин попурзанӣ, дузандагӣ, рассомӣ, қуроқдузиро ӯ аллакай аз худ кардааст ва имрӯз дар тамоми намоишҳое ки дар тоҷикистон мешавад, аз ҳунари дасти ин касбомӯзи мо дар он ҷо намоиш дода мешавад ва тамоми маҳсули дасти ӯро дар намоишгоҳҳо аллакай ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ва диққати тамошобин ва сайёҳоне ки ба тоҷикистон ворид мешаванд аз ин ҳунари дасти Нарзуллоева Ҳадиябону харидорӣ мекунанд ва диққати онҳоро зиёдтар ба худ ҷалб мекунанд. ҳадиябону бо ҳамсолону ҳамсинфонаш робитаи хуб дошта, дар дарсҳои мактаб низ фаъол аст. омӯзгорону ҳамсинфон аз ӯ розиянду бо ӯ ифтихор мекунанд.
من با هدیه در یک گروه تحصیل نموده. هدیه به من کسب‌های قراق‌دوزی، پاپورزنی، گلدوزی و رسامی را به من می‌آموزد. من می‌خواهم که در آینده به مثل هدیه همین گونه هنرها را از خود نموده دانش خود را سرقل دهم. من طول 1 سال هست که با هدیه دوگانه هستم. وای خیلی دختری با هنر است. وای با ما در وقت درس ها و در وقت تجربه پاپورزنی را نشان می‌دهد. وای خیلی دختری خوب میباشد و اینچنین زبان‌های روسی و انگلیسی را خوب می‌داند. تا 2 سال است که من هدیه بانو را میشناسم و با مادرش که در اینجا همچون آموزگار کار میکند و پیوسته با مادر همکاری میکنند. او امسال در بخش اولی اختصاصی بافنده میخواند ولی لیاقت آن دارد از این هم بالاتر است و لیاقتی یعنی تصویر کردن، لیاقتی دوختن و هر نمود اختراعکارای عجیب دارد که بعضا ما را هم در تعجب میماند. اخلاق وی نمونه است در بین دختران. در درس ها هم فعالانه اشتراک می نماید، همه درس ها را از خود می کند و طول همین 1 ساله که در مؤسسه ما تعلیم می نماید او پیوسته کوشش می نماید که در تمام کارهای جمعیتی نوابسته از آنی که وی در کدام رویه باشد و تمام آموزگاران یاری می رساند و تمام تصویرهایی که در مؤسسه مثال وی می شوند برای آزمون ها، برای نمایش های تئاتر کننده شده فرهنگی، همه همین یعنی کلکسیایی که جمع میاره ما در مؤسسه، همه این زحمت های به واسطه هدیه بانو می باشند. ҳунарҳои волои ҳунармандони асилро дида ҳадиябону бешубҳа онҳоро ҳунармандони бузург номгузорӣ мекунад ва дар оянда мехоҳад ҳунарманди асил гардида дар тарғибу ташвиқи ҳунари миллӣ яъне попурдӯзӣ баҳри пешрафти ватани азизамон саҳмгузор бошад. هر یک گل به خود قالب دارد. ما باید پیش از پاپور زدن ما باید نقش گل را کشیم و بعد از اون بعد پاپور زنیم. نقش های ملی قدیمه تاجیک را نیز من در کرته های خود وقتی که می‌آفرم کرته ها را در آنجا نقش های ملی قدیمه تاجیکی خود را نیز در آنجا انعکاس می نمایم و باز با رنگ ها وقتی که من پاپور میزنم باز رنگ ها را نیز باید خوب دانم که کدام رنگ با کدام رنگ زیبا می باشد، با کدام رنگ می زیبد، کدام گل زیبا است. خوشبختانه سال 2019 و 2020 سال رشد سیاحت دهات و هنرهای مردمی می باشد. با شرافت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان ما می توانیم هنرهای خود را، محصول دستی خود را در تمام مملکت، در تمام شهرها نشان دهیم و ما خوشبخت از آن هستیم که هنرهای دستی ما را تمام ملت ها تماشا میکنند. назокату нафосати ҳар як ҳунарманди асил сирри ниҳонии худро дорад ки дастовардҳои ҳар як ҳунарманд аз дигари хубтару беҳтар диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд. ҳадиябону дар баробари попурдӯзӣ низ дорои якчанд ҳунарҳои дигар ҳам мебошад. در برابر پاپورزنی من با در بسیار برای نمایش ها نیز چیزهای مسئول دست خود را تیار میکنم و مثلا چوب کدو وقتی که اول این رو میگم این خیلی مهنت زیاد، مشقت زیاد، مهنت زیاد را طلب میکند. اول این رو میتراشیم، تازه میکنیم، رنگ میکنیم، چهره اون را میکشیم. البته برای این رو تیار نمودن باید آدم نقاش رسام نیز باشد که برای گل های این را آفریدن باید گل های قدیمه تاجیکی را نیز داند. برای تیار نمودن این گونه پرندچه ها من برای این را برای نمایشگاه ها تیار نمودم. اول برای این رشته می رود، پر می رود، شیرش می رود. اول این را تصویر میکنیم، نبریم، بعد باز رشته می اندازیم. این گونه آرایشات را ما می توانیم در باغچه ها، در کلیدها، در نمایشگاه ها استفاده بریم. در خانه بنیاد دختر مهنت دوست است. در برابری همین کاری که تا ابد در مکتب درس میخواند بعدی وی با ماشین خود باز پاپور میدوزد، زندگی میکند، گل دوزی میآفرد و در خانه هم بیقرار است و در خانه
هم تو نمیشیند با شبانه باز یگان تصویر رو حتما می آفرد یا که از کاغذ عادی یگان چیز حتما تیار میکند یا که از رشته چیزی که در پیش وی باشد از رشته چیزهای می آفرد که شخصیت خودش در حیرت میموند که در حقیقت با یک رشته عادی چنین چیزها رو آفریدن ممکن بوده است. خوراک‌های ملی رو به نهایت دوست می‌دارد. در خانه جهاز خانه رو خوب جابجا می‌کند. پخت و پز رو دوست می‌دارد. با همراهی اپاها پخت و پز می‌کند. جهاز خانه رو به جا می‌آورد. به نهایت دختری لیاقتمند است که لیاقت رو یا اینکه هنر رو به مجبوری به شخص داده نمی‌توانی. و خودش همون خواهش دارد که آموزد و همون خواهش دل او رو ما اجرا میکنیم تا که باید صاحب همون کسب دلخواهش گردد. ҳунарҳои дастӣ дар инсон завқу бадеиро ташаккул дода, таҳаммулу тозакориро тарбия менамояд ва дунёи ботинии шахсро ғанӣ мегардонад. این هنر به من به آسانی به دست نآمد. خیلی هنری دشوار می باشد. اول باید رسم رو نقشهایش رو کشیم، هنر رو بعد پاپور زنیم و من با شرفت پاپور زنی نیز همین رسامی خود رو نیز در آنجا نشان میدهم. گل‌های زیبای تاجیکستان خود را، گل‌های قدیمی ملی تاجیکی خود را در آنجا انعکاس می‌نمایم. من می‌خواهم که در آینده طراح شوم، تمامی محصول دستی خود را نیز در تمام ملت‌ها نشان دهم. هنرهای ملی قدیمی تاجیکی خود را نیز به تمام دولت‌ها معرفی نمایم. инъикоси анъанаҳои миллӣ дар офаридани осори ҳунарҳои мардумӣ ва инкишофи ҳисси худшиносӣ ватандориву ифтихори миллӣ инчунин такмили маҳорат мусоидат менамояд. имрӯз ҳадябоно аз ҳунари андохтааш меболад наврасону ҷавононе ки мехоҳанд ин ҳунари миллиро аз худ намоянд чунин гуфтаниҳо дорад. و نفرانی که این کسب را انتخاب میکنند توصیه میدیم که این خیلی کسب خوب است. وقتی که محصول دستی خود را در تن دیگر دختران دیدن از خود هوس میکنی، یک افتخار میکنی که محصول دستی تو را دیگر کسا ببر کردند، در نمایش ها استفاده میبرند. اول برای این گونه کسب ها را آموختن ما باید شوق و ذوق داشته باشیم. شوق و ذوق نیز نباشد این از دستمون نمیآید. وقتی که شوق و ذوق نیز داشته باشیم باز از پیش خود اختراعات زیاد امروز میکنیم و برای مردم پیشکش مینماییم. ҳунари воло муҳитро зебову ҳунармандро воломақом мегардонад. ҳунаромӯз дар кадом ҳолате ки бошад мекӯшад чизеро омӯзад, ҳунарашро сайқал диҳад, машҳур ва созгори атрофиён гардонад. шахсе ки устувори пойдевори ҳаёти хешро меандешад ҳамеша пайи омӯзиш аст. мекӯшад ҳамеша чизеро омӯзад ки боиси волоҳунар гардиданаш гардад. خلاصه هنر گنجینه پرزر و هنرمند زرگری بزرگ است که با آفریده‌های جالبش مفتونگر دلهای انسانی است.